Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naganuman ang tinyawid mo karni kan natin, Merly bakit? Intad ti boss ko, lakay. Ilutok inton madamdama, tapadigwak dagiti kaaruba tayo. May ruwam sa mo kita karuban, wasta kanayon bakit? Kanayon mo ida patigwan? Siyempre, isumot din tinakairuwamak, lakay. Sa may sobramot ti intad ti boss ko. Saan ta akabailan nga ibusen, lakay? Sayang mat numadadaon laang. Isu agay mo ti kaduan iti karuba tayo. Tanasayaat ka bakit? Nasaya atak kadakwada, isuan nasaya at damot kanyak, lakay. Alangarod bakit? Tulungan ka nga gluto. Tapno maikamida sakbay arumabi. Alaman nga rod, lakay, tani. Adupay tinaskan nga aramidak inton madamdama. Siyak manan na nasaling. Kano laang idinagpadigo ka, Merlay? Ita, agpadigo ka manaan. Adda nga minti karni kan natin nga intag tibos ko, nana. Sobramat para kada kami kan lakay ko, iso nga ibingayan kayo. Ay, nawaw. Agyaman aklaon ay Merlay. Saanan amasapol nga agluto ak iti pangrabyan may kinitatam. Tiinyag mulatan ti pangrabyan may. Awan anyaman na nasaling. No anya ti sidayaw. Isumot ti sidamay. No daduma. Makarik na kampay kit di itibain. Ay nanana. Awan ti rumbang apagbainan nyo. Pagayatak ti mangibingay iti padak a tao. Maragsakan ni tatam asiguradaw. Naimas ka nung amin ti lutaw. Sigamat gaya manang Merly. Umay kapadigwan, John na ading ko. Ay nawaw, maminanumat ngagpadigo ka iti makalawas manang. Adda ngamin mananti intad tibos ko akar ni kanat natang ading ko. Sigurado ka manang? Amangan mat no magastusan ka, no kanayon na kami nga ikan. Saan mat kit di? Libre laang, iso nga itad ko mat iti libre kada kayo. Di mi mat kabailan nga ibusan kan manong mo. Sayang no madadaol. Agyaman akmanan amanang. Agpapada tayon nga kakaruba iti sida. Kasta talaga ading ko. Agluto ak tumat iti sinigang inton bigat. Padigwan kayon tumat manang. Aywan awan ti parikot, John na ading ko. Yag mulat ta. Ay nawaw, anya nga ita si damtatang. Karnay. No kasta, nang tadmanan ni Merly tatang? Wayne, agraman ti daduma karuba tayo inikan na. Saan mo't ibusan dahi dyan a babae tatang? No saan asida, makmakan mo't titid na. Intig ka no tibos na. Iso nga ibingay na mo't kadatayaw. Amo kon ti sikreto na tatang. Ay nawaw, anya sikretaw. Amo ko, no apay agayam na amin akaruba tayo. Kanayon nagayam ida apadigwan. Ken madlaw analaing ang makikaruba. Iso nga adaw, kay gayam na anak ka. Kas tagayam ti sikreto na. Kumusta mo ti balay aginatang yaw, Violeta?
Mayat-mat, Nana Saling, worth it. Ay, kat nasaya at ano kasta. Agdwa bulan yun siya, matandi ta. Wen Nana. Ay, anya nga minti ko nam asalod-sodam itay. Ay, ti may papan iti day ta Merly, Nana. Apay ni Merlay. Nadlaw ko ka close na amin akaaruba na, Nana. Ay, wun. Nalaing makikaaruba day ta Merlay. Isu akaadwan ka na tayo nga agkakaaruba kat gayam na. Kas tagayam, Nana. No, dati sobra amakan iti ayanda. Ikan na kamay. Amo na mutla ang ti makipag-ayam. Isu akay kayat mimut akaaruba. Managi sa matao. Saan nga istrikto? Saan mutla ang anaartay? Apay mo't ana saludsod mao, Violeta. Ay, kwa, Nana. Kaya't kulaang amaamuan. Magtiaramidan no di agkulong dito yung silid mo. Violeta, anak ka. Awan mo't daddo maapapanak, Tatang. Ay, nawaw. Nagado ka aruba dita. Makikaruba kami Kas lalik-liklikan nak mo't dagiti kaaruba, Tatang. Umisim kamot ngamin akadakwada tapno isiman da kamay. Impadas ko, Tatang, ngem awan lata. Narigat ti kasta anak ko. Narigat noon ti gayem mo. Awan ti kain inistorya. Adamo ni Nana Saling. Isu na laeng, ta saan kami close unay. Het, ni Nana Saling laeng. Nayunam tapno no bisi ni Nanam Asaleng. Di adadaduma mabalin akasarsaritam. Nakita nga imay ti baro akaaruba tayo dito'y ayan nyo idi na minsan, Nana Saling. Ni Violeta ka day, Jonah. Wen, Nana, anya ti may naimbaga? Imay laeng nakiis-istorya. Imbag man, tanakaalaan nyo dayjay, Nana? Medyo laeng mat. Ay, nawaw. Kasano ang medyo, Nana Saling? No daduma, mapilpilitan aklaeng makisarita kenkwana. Jak man amaw, ngam kaslada yumot tirik na kenkwana. Kastamot lang tirik na kenkwana, Nana. Kaslada supsuplada na. Apay matanay bagam ti kasta, Jonah. Inisumak idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Ngam, kasla angin alimbabas, Nana. Syakit din tinabainan. Namok lang nga kasjay, sa anak latang kuman anagis-isam. Anya. Awan ka dita Ramida, marili ba kay? Apay kumalakay. Mapan ka kano tayo ni Jonah. Apay ka no. Diyak mo? Di na ka di imbagakan ka no apay. Ay nawaw. Imbagak kumankin ka, imbaga na kanya, bakit? Sigagay, di man. Alawanan, agdigo sa klabiit, sakbay ang mapanak iti ayan na. Agawa tapno saan ka marabyan unay. Pinaumay na kanumat, Jonah, ading ko. Adaim paw it ni manang ko abadbado manang Merly. Nagapo ija abroad. Kat? Sigakit di mat manang. Agpili ka no adati kayat mo taitid ko kan ka. Ay nawaw, saanan, Jonah? Nakababain mat kan ka. Anya ko matipagbainam ngay manang. Sapay naggapuday tayo di abroad. Anya ngay di isukat ko dita. Ni manang mat. Sa anak mat adumaw dawat iti kasukat ti itid ko. Si kalaangan tagpili, Jonah. No adati saan mo akursunada, isulaangan titad mo kanya. Ay, saan ang mabalin manang? Agpili kan. No di mo kayat ti marabyan manang. Anya? Ning, silip ka maasilip di tatawa, anak ka. Hindi matmarli tinaggapo iti ayan ni Jonah. Anya nga tangay di pinagka na. Ay nawaw. Anya mo bibiyang mo ngay. Pagsayaatan siguro day jay tatang.
Ay, dayta pa kay ranudam, ti amaw. Imbis ang makipagayam ka kikay. Uray anya ti aramidag tatang. Kasla nagrigat. Ni Merlila ang muti kay kayat da. Ay na, nasayaat ngamin ni Merley. Iso asika. Agbaling kamit ang nasayaat a karuba. Tapno, maayatan may tagati karuba king ka. Dumteng to ti gundaway, amaagaw ko ti atensyon dagiti kaaruba tayaw agagayam ni Merle, tatang. Saan man nga itangam addan to? Nene, anya nga agawin mo't asasawam di tanak ko. Ah? Ay. Ay, kunkunakla ang dayjay, tatang. Ado man yung tinyawin mo pansit, Merle bakit? Lako ni boss dayta lakay. Saan anay boss? Iso nga inted na kanya. Tasabali ka naman ang inton biga. Ikaw man yung nagiti karuba bakit? Ay nawaw, saanin ang masapol asaludsudom lakay. Mangisuputak nga ruday. Kita amtay baro asilop hindi talakay. On bakit? Siyakmat lang iti mangiwaras. Madlaw ana bambanog ka ngamin. Siya kon lakay. At damot lang ti daddo maagagarak kadanana sa ling. Kabagilam nga ron. Siyempre siyang paiti ko na. Ay nawaw, nagimas to'y pansit aginatang mo atatang. Nabsugak adagos. Saan ko ginatang dayta? Na, anya ngay nga ron? Intid ni Merley. Anya? Ay, naimas mo pima na nako. Ado tinatingking ka rin nina. Apay adi mo imbagbaga ngay tatang. Isumat lagayam amariknak amadi ti tiyan ko. Naimas ko lang itay. Idimbaga ka ni Merley akaroba tinangteg. Ibagam kit diya maditichan mo. Ay, nawaw. Inikkan na kayo kadiday jay amerli iti pansit idi kalman na nasaleng. Wan, iso matikin nan mikin ni tatam itay Violeta. Saan asim makit ti tiyan yo, nana? Saan maut? Amuyo ka de. Day taapansit tinang pasakit iti tiyan ko idi rabiin, nana. Inted ni Merle di kalman ti malam. Kinan milaang itay kat mayat maut. Saan mo tasim makit ti tiyan may? Ay, uurayan nyo, anana. Ang mga no nabanglas, tinted na kadatayaw. Nagilbi imaktupay. Ay, nawaw. Awan mo tinaramanak anabanglas. Kitaan nyo, anana. Ang mga no saan nyo laang anadlaw. Kalutluto ka no dayjay idi kalman ti alas 2. Ay, uray kalutlutaw, no nalaka mabanglas. Talaga asumakit ti tiyan na nasaleng. Istoryaan ni Violeta, anabangles ka no ti inted mo apansit idi na minsan nga aldaw manang Merly. Nagil-BM ka no, simakit ka no ti tiyan na. Ay nawaw, saan anabangles dayjay, Jona ading ko. Simakit ka no ti tiyan na. Iso ti istoryana iti daduma akaaruba tayo. Ay nawaw, rinamanak dayjay, sakbay nga inikan kayo. Mayat matinted mo kanyak manang. Awan matmariknak anasakit kanyak. Ngam, apay nga ta anak ko na dayjay a Violeta anagil BM. Kan simakit ti tiyan na iti pansit nga inted mo. Wano? Adabasol mo kan kwa na manang Merly. Ay nawaw, awan No bilang man sana pud no asimakit ti tiyan na. Anya nga tati mo ti ibo na manang. Day tatijak amo ading ko. Saan kami mataklos? Awan matlaang ti amok anagapaan mi. Merle bakit? Sikat ipagsasaritaan dagiti karuba. Ay nawaw, apay ka no lakay. Mangiwarwaras ka kano itinabangles amakan. Kasta mo timbaga ni ading John na kanyak itay lakay. At dapay kano ti simakit ti tiyan na bakit? Ni Violeta ka di? Wen, iso. Ay nawaw, iso laang tinagreklamo akas na lakay. Siyakmat lang tinangisupot. Kat mayatmat idin supot ko bakit? Nupod no ati pansit nga inted ko ti simakitan ti tiyan na.
Api ngay nga rod asaan anarik na ti daddo mga inikak. Dahita ti saan tayo nga mo bakit? Amangan mat no kayat nakadadaulan da a babae. Iso akas tatar aramidan na. Agar aramid iti istorya. Ang iti anya ko maaga po. Kitawan mat ti basol ko kankwana. Saan kaming tupay nga agsarsarita no masalaw mi ti tunggal may sa di tadalan. Ma'am, si ka, Violeta. Talaga nga ulbod ka. Ay nawaw, apay man ang tatang. Apay amapan mo is istoryaan. Asim bakit ti tiyan mo. Kan nagilbiim kay ti pansit na intid ni Merlin. Ay, diyo ka di matandadaulan ti diskartik tatang. Iti saan nga agbayag, gayam kunto amin na dagiti gagayam ni Marley tatang. Pudnaw ti atap ko. Agar aramid kay ti inulbod nga istorya. Tapno laing maagaw mo dagiti gayam na. Katpud no mat, medyo si makitikyan ko iti pansit nga inted na tatang. Yapaw. Di ka man si ka, Violeta. Inibos mo nto pa iti pansit anabatek. Saan niyo ka di akayat amaad da anak iti gagayam tatang? Oh? Siya kunti mga aramid iti pamuspusan. Saan nakasta ti pamuspusan na kayat ko anak ko? Saan mo't amasapul nga ramidim ti kastakit? Tapno laing maddan kay ti gagayam. San amasapula dadailam ti pada mataw? Sursurum lang tagbalin a friendly anak ko. Umanayan day ka, nawatam. Anya ter aramidam dito'y balay si ka, Violeta. Ay, kayat ko lang a personal a dumawat iti pamakawan mo, Merle. Nag-LBM kan si makit ka no mati dyan mo itinabangles apansit nga inted ko kan ka. Violeta, indiretsum kumalatan kanya ka. Ay, saan apod no day jay, Merle? No kasta nga rod, anya ti makagapo nga inaramid mo ti kasjay. Ape amasapul adadaulan na kadagiti ka aruba tayo agagayim ko. Ay, kinapod no na. Umapalak nga minkan ka. Ay nawaw, anyamot nga iti apapalam kanya. Gaputa, ado ti gagayim mo. E dinto asyak ka ni na nasaling laang. Saan kami pa'y unay aklos? Day talaang ti makagapo? Wan? Ay, sapay lang kumata maawatan na. Nugayim laang gayam ti kasapulam. Umay ka laang dito'y balay no amom asa anak abisi. Taagin ni istoryata. Okay laang ka? Una. Amom, Violeta, no kayat mo ti maadaan iti gagayam, agbalin ka anasaya at akaaruba kadagiti kaaruba tayo. Umisam kamot ngamin tapno saan da panunutan asuplada ka. Kayat ka di asawon day ta, napakawan na kon? Wen, basta di mo kuman ulitan kadagiti solid agagayam ko. No aramidam ti kasjay, saan asyak ti madadaal, no di kat si kamat laang, Violeta. Nasing po mo gayam ni Merle tatang. Uray kas jay tinaramid ko, nasaya at lata kanyak. Madlaw mo nga men. Iso akas tauray ti palang ipatay, tigiti karuba tayo kayong kuhana anak ko. Ungayam, kanya nga iti nagsaritaan niyaw. No kasapulak ka no ti gayam, mapanak iti ayan na. Kaya mayat ano kasta? Untatang, manipod ita, umisem-isem akmetan. Kan makiin nistorya ak mamut kadagiti kaaruba tayo. Tapno maadaan akmet iti gayam akas ka ni Merle. Kasta, anak ko. Iti nasaya tawagas. Saan kita dayta at dati dadailo mapada ba tao? Kanayon mo laglagipin. Ano nasaya at katao, anak ko? Adaw, tagiti mayat ang makigayim king ka. Laglagay pong day tawang. Ay, nawaw! Pilian tayo ti agaramid iti nasayaat. Di tay mga ramid iti dakes, tapno matungpal laeng ti kayat tayo. Laglagi pen tayo kumaakanayon, nga awan ti nasayaat nga ibunga ti dakes nga aramid.
Channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.